Amakuru ki muri Rugby dusigiye muri weekend. Duhereye hano iwacu mu rw'imisozi igihumbi rutamirijwe ibyiza ingagi n'inseko zirenga igihumbi rwa Rugby. Ikipe ya Thousand Hills Rugby nyuma y'imyaka ibiri itagaragara mu irushanwa ry'abakina 15 yisanze yahuye na UR Grizzlies iyitsinda itanzitse amanota 73 ku manota 7. Nuko ikipe ya Muhanga Thunders nayo itarakinnye shampiyona y'umwaka washize yatsinze ikipe ya Burera amanota 28 ku manota 15. Nuko ikipe ikomeje kugatora muri iyi shampiyona yaje guhura n'uruva gusenya aho yahuye na Kigali Sharks iyitsinda amanota 40 yose ku busa. Twerekeje mu yandi makuru, ikipe ya Lion de Fer yari yafashe rutemikirere yekeza mu gihugu cya Uganda iza guhura n'uruva gusenya aho yageze ku kibuga cy'indege aho nakwita muri gare ikakirwa mu masaa 5 kandi yahageze mu masaa 12, ariko ntibyayibujije kudasoza umuhigo nubwo bitari byoroshye aho yatsinzwe imikino yose uko ari 3. Bwa mbere yabanje guhura na Juba itsinda amanota 18 ku manota 5, nuko bahita bayihuza na Walukuba Barbarians ariyo yanatwaye iki gikombe cya Gorilla Sevens. Birangiye aho ngaho muri kimwe cya kane iza guhura na Hitens nayo itsinda bigoranye. Nubwo bitaba urwitwazo mu gutsindwa kwa Lion de Fer nibivuze yuko itakiwe nabi bijyanye n'imitegurire mibi yagaragaye kuri iyo kipe. Mbibutsa yuko n'ikipe ya Mathieu Kamonyi Panthers nayo yari iri muri ayo marushanwa ya Gorilla Sevens yabereye ikabare, ariko igitangaje nuko ikipe ya Lion de Fer yasanze imikino yose ya Kamonyi Panthers yarangiye. Dukomereje amakuru yacu tukakomereza mu gihugu cya Uganda. Igikombe cy'isi niho kiri kubarizwa. Mbibutsa yuko Eris Webb Mensa bose bategerejwe kuri uyu munsi ubwo igikombe cya Rugby Africa Cup 2025 naho kiratangira uyu munsi. Dukomereje muri World Rugby U20 ahari kubarizwa Springboks Junior yatsindaga Abongereza amanota 32 ku manota 22. Mbibutsa yuko anayoboye n'amanota 10 ipure A, ndetse Ubufaransa bukaba buyoboye pure B mu gihe New Zealand ari iyoboye pure C. Mbibutsa yuko izongera gukina ku itariki 9 ubwo izabihuye na Scotland. Twerekeje kuri bakuru babo nabo bakinaga. Ikipe y'Ubwongereza yatsindaga Los Pumas amanota 12 ku manota 35. Babwira yuko Los Pumas hari yashize ibyumweru bibiri imaze gutsinda British Irish Lions amanota 28 ku manota 28. Ikipe ya Springboks ikomeje guca ibintu yatsindaga ikipe ya Italy amanota 42 ku manota 28. Umukino utari woroshye hagati ya All Blacks New Zealand ndetse n'Ubufaransa wabaga nawo ubwo All Blacks yatsindaga amanota 31 ku manota 27. Ikipe ya South Africa irakomeje kuyobora urutonde rwa World Rugby Ranking.